Okay, welcome once again to Zamboanga Encuentro Rap Battle. Everyone, make some fucking noise! Whoa, chinga! Okay, first battle for this afternoon, ha? Cosa pecha ara? Pecha 10. Abril. Elora, 4 o'clock. Past, okay? El first jatun battle este tarde. Men on my right, introduce yourself. Atun tao tropang pekero lang borachon. Men on my left. Sherwin from Ginamos Production, Buru, El Contra Caraiburu. Okay, tradition, as tradition jatun. Men on my right, Cara Cruz. Cara, Squito. Eleuna. So, 1 minuto, okay? Yo, first time tadi mio man encuentro aquí na encuentro, man battle na encuentro. Maskin first time tadi mio man de como pruba di mio lirico, dol ipo-ipo. Yo, ako nagtataka, ba't nandito ka? At kadwelo pa kita. Hindi ba ibo kaya inante apuera tapi pinalata? Pati tang kulit-kulit pa kunel mga gente tapasa. Yo, iyo ya espanta, ya mira de bu itsura. Ang sinagalel tilapia si bulugya. Yo, hindi pa buta sinti, cosa de buta tatabla pirmi. Noy manggad bu sirbi. Era batelan ko muna. Yo, po daw kiduro na paseo. Siapat siya kayo kumbu, ay bibi pagabo. 10 seconds. Yo, 10 segundo. Habulin sulto, devo nana bien grande culo. Siguro aliasan el planet Pluto. Yeah, time. Yeah. Ya pare, 1 minuto pa. Antes de todo, kaya rin pide gracias con vosotros, kita dahil suporta ko ng mga flip-top rapper di Zamboanga. Igual lang kayo siyempre. May kwento flip-top rapper di Zamboanga. Yung ganyan siya tuntao, di mio cara, di mio kontra, kare tiangaw, bila ka mo karen, tang leos na benaw, anak siya dal bakulaw. Mencionabo, di mio nana, negan kel kulpa, junto lang ka di mga natang la bandera. Ara, maskin nuevo bo, preparaw bo, di mo mga liriko, escribido. Hindi kong budali, todo, kaya baka pwede kong buhabla, mga malpalabra, baka ibo kumingo desconoce, hindi kita barkada. Iyo, tang encuentro, todo de respeto, kay no querio asin malo, mga mal ejemplo, igual combo. Ya habla bo, iyo duro aki na paseo, bobo, kaya niya maasinagrando, duro pa ki. Kaya mga tasuporta, numa ustedes man sumut. Bahala ustedes man sumut kung este cara makaugot. Yeah, time. Yeah, second round. Tapos ka na ba? Eh di umuwi ka na. Yo, yati ka, buy, padi ay kabay. Pero tanong kay Mugnaw, murag isa katuig na napatay. Yo. Puta sa demonana, makindi mi lolo yan pikod pa. Ano mira di mi lolo yara na kasa, bimaluya pa. Kaya demonana, bien bueno daw chupa. Ara un rato, manriña se debo cellphone. Kaya debo pamilya, talyamaya. Kaya debo nana na kasa, pamurida ya. Yo, kabate di aton duelo aquí, pabor volviabo. Kaya debo nana na kasa, pamurida ya. Sabi bo, kung buwelang kita le kere mira, para ele dispidia. Okay, time. Mga palabras, todo hindi kopyada. Nueva bo talento, tarikuin na di bo kokote, bembobo kad bo chongo bo. Cosa de mga palabra todo di mga manyakul. Caliente del cuerpo dali kami para na banyo. Cosa mga palabra buta ka ba kumingo ablalarga. Mga Bisaya pa buta tira. I don't care ang patuan massacre. Always remember, use always extra care. Tender care, you care, lalo na ang PH care. Demo mga tirada tambira-bira, makairita uwi na orehas. Kunya sukulo barbon. Kaya nakipil nga mo tayo siya dati yung nana. Dakat di mo na nagad na ikulo. Siguro di mo na nakulo busengal, di mo na karabusengal. Tarere pa, mira mo si Debo Gente. Kosa mo ta komi ponyete. Tabla-abla
pa conmigo. Caballo te encuentro, volví a daw yo. Kaya mga rin mi telepono. Uy, 1 beat lang steno, init de monte. Tayo. Last round. Hablé con vos el claro. De malas que vos, kaya bangga bo un miembro del Barangay Duro. Yo. Puta ka, gusto mo sipain kita patungong China? At doon maletal injection ka na? Ano gusto mong pagbalik ng bangkay mo dito? Buo pa o nakakremate na? Sino kaya mo na China? Pachi ko mo na Libya. Alo, saan ka bala di mga hente tanggera? Yo, kami raw si Kuba Samal. Palta mo bukol na detras, kaya ka mo kambal. Alegre man po, yable, Bukel, may kuya, kami Kel, él es Javier, y yo si Alexander. Minsan lang kita iibigin. 10 seconds. Ewan daw kiduro na paseo, kung todo daw tatas ang gutero, din ladron pa de kaldero. Yeah, time. Okay, last round. Last round. Ay, senyor, malaklala la brigad. Naganda mi kontra. Di mo mga palabra yung kabala mo uya, di mo mga barkada. Mga barangay duro. Miyembro mo di duro, kung todo tibiho niya lang mo. Kasi padami ko Alexander Swerte pa po, ang blanco pa po. Siyang negro po, chongo ya po. Hindi ko kumigo maski negro po, maski negro yo, pero siyang blanco yo, hindi kami tanglalos, pati si Piolo. May patagalog-tagalog ka pa. Kung tutaba niya lang, boss, tagaliog lang. Mga China, yung pisaw China. Asa na pagsaka ng kanang buyaginda. Di bagbag pa. Sa bagay, ara Domingo, dahil sweldo, ara Domingo, day up. Kaya pa si mga martilo, check ka mo adentro. Pang sanggotero na din yung tata. Kung to, di mo tatalatron dito, bala ko nila. Kasi di mo forma. Adi mo sa buli ka para ki. Imbis siya bol, bila mo nakasayo da bo na nataral ako ng mga koko para siya nga muli pabulcha manyana. Suma na kamino. Ibutang forma. Bol bida wala kung todo bunay nada. Yeah, time. Okay, everyone, make some fucking noise! Judge number 1. Judge. Ikaw sila bueno pero mas okay lang umigo. Okay. Ras. Bale, mas kira ba kay freestyle ba? Aliyo atun taw. Tuntaw. Well sila bueno. Tantatak todo ang mga punchline para kumigo on round pa. Bale ngayon. Para conmigo lang kel atun tao. Para conmigo. Kada. Oh, tagki-lighter oh. Jomike. O para kumigo battle, pero mas balos yung punchline, pati freestyle eh. Tuntaw. 4 votes. Tuntaw, 1 OT. So, winner for this event, Tuntaw. Everyone make some fucking noise. Okay, next battle, Scarface versus Castigo.